Kawei ka Longkmie ya kabalatip kerteng, kum kakong Pilomina Paryong, nyaw pun rius nem kerta, kabasyong kabasa asnong Mawroh kabahap hapok kamauthat Russian constituency, Khlad no hadin balapoi Shatirat Singh Memorial Civil Hospital Mairang, nakada ko Jingshah Syllad hakawei kakali ha Surokbah NH44E hatan Markasa. Gani ke Jingshah kalaja ha kakhatwei tedik ubenai risau arajar arpuar. Barkat kum ke jingat hu akun ksio jong kate ka Longkmie ka kong Rosalin Paryong, laong badai ha kapor shiteng sngi, katba kadang don ha penthor kaba kala yo sngo, ya ke Jingsawa bal yo I ya kakali kabala yat bet klem sange. Bad haba kala lech jan kate ke jaka kala lam, badai imei I jongka, ibala thia harut surok, klem tip briushu. Shushu na kalyang jong usordar kasnang Mawroh ulai thu bakat kum kajing pet jong u layo I bagakali kala bakla na markat kum kidak kishin kakali kala yat shalat kasurong na kalyang ki pulit ka Mairang police station haba kila poi syakati jaka kila yo tam ya ka side glass jong ketika kali hakabala ja kani ka accident bat kidang register case ru halor kani bat kajing toket karang ya syakman.